Kompla l-5 jum il-ġuri tal-Albaniż Daniel Muka u l-Maċedonjan Viktor Dragomanski mixlija b'akkużi differenti dwar il-qtil tat-tabib Chris Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maċejovski. Fawla 22 tal-qorti Dragomanski qatt fl-isbarra. Muka, għall-kuntrarju, reġa' rifjuta li jibqa' fl-awla. L-imħallef Natasha Gallia Xiberras ordnat lil Muka jibqa' jsegwi s-seduta mill-kamra ta' wara l-awla għax mhux kapaċi jsegwi fi-skiet. Il-ġimgħa nstemaw aktar xhieda, ewlenija fosthom dik tal-kontestabbli Patrick Farrugia mit-taqsima tal-forensika tal-Pulizija. Innota li l-bullet li swit il-ħajja ta' Maċejovski nifditlu rasu u ġiet sparata minn madwar 3 metri bot. Il-kontestabbli Farrugia sebixxa fil-qorti l-arma tan-nar li sejħilha semi awtomatika li allegatament intużat fil-qtil doppju. Xett ukoll fost l-oħrajn lil 5 tiri li qatlu lil tabib Pandolfino ġew sparati mill-viċin ħafna. Fis-seduta ġew esebiti anke ritratti minn kameras tas-sigurtà ta' kif iċċalqu l-akkużati wara qtil. Inġibu mix-xhieda wkoll ritratti ta' karozzi li nkrew minn Muka u oħrajn mix-xena tad-delitt. Ix-xut ieħor kien is-surġent Josef Ġerada li xett li wara l-qtil it-tliet akkużati saqgħu sal-pjetà u ħallew il-karozza f'parkeġġ. Kompla jixett li aktar tard Dragomanski ddobba l-passwords tal-Wi-Fi mingħand kaffetterija f'tal-pjetà stess u bbukkja keb għalih għal Muka u għadna nies Jesper Christensen li dwar dan il-qtil diġà qed jiskonta sentenza ta' 40 sena ħabs. Il-keb waslithom f'Carmel Street lura f'Taslima. Xavier Baldacchino dak iż-żmien spettur xedt li meta ġie arrestat, Dragomanski qal lill-Pulizija poġġuni fl-istess ċella ma' Muka biex noqtlu.